Mumpe Jonan n'abatabane babiri bwa nyuma yo kuza mu fomu ya Reverend Bamugaya urumurano abakibente mushanju okurigirambwa ya polisi bizire kukwatwa polisi okurigirara mukuru wa polisi abwambara district owatshobora hasimu twafuna complaint ekorwa Reverend Bamugaya Jackson ngwente zeye mushanju zikabazibiru twatekayo polisi canine dog yatulidinga yatusya omakaga Mumpe Jonan yatwaro omunju ya Mumpe twarakabaringa hengoyi nanebindi bingi tutakuzenga evidence nyakuteka teko Mumpe Jonan nagira ngo wono mushubuzi wenteruranganwa kandi abatura badula ser omurubuciro sub county abamwa batenzere kuza kamera zitwa bufitine imparana nabagira ngo Mumpe nekaye baba marira matungo bwanyuma ya polisi kukwata Mumpe Jonan abatwira fame yari kubika mentezi kandi yagizire ngune ya munywani we Fred okurisa na wende so famu ne yanyu famune yeti yanje kunkana wona ritateka munani kunga yeti yanje kandi ecyanyirisho cya mutwe Mumpogu munywani wanje nangwa na inaziguzire cyenshama hakaba hariyo emotoka nyingi nangwa za bei chini konka nkajya ndene ya munywani wanje natware ya Mumpe n'abantu mwe naretente gashanga bagiro mnonko yazo yazetegereza atishwa retente nungi yazireba yazetegereza nyongira ntariyo yaza kunkwasa kuturazirisi RDC wambara district nwagira Nicholas arabwira abashoma b'amatungo muri Kashari okuryanirurya harimo n'abarida zabo kwibente nabo information ndeni ngigazaringa nabo abarida zabebembeza bo kwibente abari muri uruzente nabo ngizere ninza kubizara wori chairman RC2 or chairman RC1 RC3 or kwibente z'abantu hatu hanike ujune kare because niza kushwaza niza kukwata kukome na nente zawe zorabo ino motoka mpaka umuchome obwa hati Mumpe Jonan n'abatabana babiri bakumirwa polisi bwizibwera okwija kutwarwa mu koti kuba abantu barihire yo kwato muguha mukuma mushuma enteneza kumunyurira nko kuyanajunyurira nayo korechi imutwaze magombe akuba kinchirize kutuyamba omugandi omushaho wa Munyonka Dr Simon turyahabwe Didas niwe yakwatwa byo kwerinda obwa rukujuna no kuryenguzi okurugaha mu rwide amakuru kurugahirwa rya government alkasambya ryantonde nugoreka ngo Dr Simon turyahabwe Didas yashabo mu rwire nora twikirize enguzi y'emtwaro mukaga ngo abone kumuragurira nukwe nora kugenda gire kurunda sente bitwa kijana byo kwerinda Once, not twice. We have held so many meetings in the DSC and the hospital with you staffs, with doctors. Then later in the evening, that's when the lady brought money. That's when she brought the money, not knowing that it was what? Photocoped. binjo mu barwire hamwe n'abajanjabi bagamba no mushaci witu abahereza bwirwa reri imbaze leta iroro rya Kasambya ne rya government okana ogendo zaho bakugira ngo mbazi no kugura kandi orukumanya ngo mbazi gurumo master kandi nibabaguresire bashabona bakora kandi nije mbazi kugura hehe ando mustine na obwa hati Dr Kumirwa polisi ya Ryantonde baro kumuchondozaho Ryantonde ikutera negalira omusawo amanyidwa nga tuli ahabwe Dida Simon myaka namo ebiri nga mutuze we Gender Village Katovu Town Council Rwengo District ngono
musawo mu ddwaliro lya gavumenti erya lya Ntonde Main Hospital. Kigambibwa ono okukwatibwa yasabye era n'aweebwa ekyojamumiro ekiri mu mitwalo 6 nga zino okuzituukako wabaddewo okunegotiatinga oba okulamuziganya wakati wa Tuikirize Nora eyabadde asabibwa ssente saako n'omusawo ono tuyahabwe Didas. Nde Evans Taremwa na Sande K. William.